ni ukuvuga ngo ndaza no kuvuga abagaraguzi zabayeho bavuga urukundo ntabwo babwira urukundo ntabwo babwira. Bwana Yesu asifiwe. Semeni amen. Yesu mu rugendo rwe rwose, Bibiliya yose unogoye mu rukundo ibiranga. Bibiliya yose igizwe n'urukundo. Bwana Yesu asifiwe. Urukundo ntirugira ubwoba, ntibikunda. Yesu utigeze agira ubwoba. Yesu niwe muntu wakazubwira abafarisayo nabi atitaye abasatu bose. Urukundo ntibishoboka ko ubwo rukundo wabwira rutagira ubwoba udafite wa mutima wari muri Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Abigishwa be ziriya ntumwa zose zarapfuye, bakaza bamushishura uruhu, bakavuga ngo urihakana Yesu. Akavuga kubera gusa urukundo mukuru ntibishoboka. Akarinda bakamushishura akarinda acika. Ni ukuvuga ngo urukundo ntabwo babwira. Bwana Yesu asifiwe. Umuntu bakarinda bamuca umutwe, abandi bakabakubita amashanyarazi bakajuguma bagapfa, bakavuga ngo ntibishoboka, bakabakaranga. Abandi bakababamba bashura, abandi bakababa ku mafarasi bakabirukankana mu muhanda bakubakuba hasi bakarinda bashika. Ni ukuvuga ngo urukundo, kubera urukundo bari bafitiye Imana ntibagaraga ubwoba. Bwana Yesu asifiwe. Kugusha igihanga ukavuga ngo ntibishoboka ko wihakana Imana. Iyo umuntu afite umutima wari muri Kristo aza yikunda urukundo ku buryo bakubwira ngo mbana ubu nyine n'uwihakana Yesu uragenda. Ariko n'uwihakana Yesu turakurekura, ariko utamwihakana turakwishyura. Abenshi twumva kandi urukundo ruza rumusetsa rimwe. Hari amakesesi menshi uzumva abantu benshi wiyahuye ukubera akunda umuntu, ugasanga umukobwa yiyahuye ngo umuhungu yamanze, cyangwa umuhungu ngo umukobwa yamanze bagapfa, abandi bakanywa amasumu, akanywa isumu agapfa ngo bamwanze. Wumva imbaraga z'urukundo, ntirugira ubwoba, ntibishoboka umuntu wakunze no kumupfira wamupfira. Nimba dukunda Imana ntidushobora kugira ubwoba habe kangana n'agapasenti kandi ntibishoboka. Igihe rero wihakanye Imana ni ukuvuga ngo nta rukundo ruba ruhari. Ntubwiko uba uza gusuka besha abantu ngo ukunda Imana, ariko kigaragaza ko ukunda Imana nuko bokurasa, nuko boguca amaguru bakakubwira ibintu byose ukavuga ngo Imana nizeye, Imana nabo, Imana nasenze, Imana twaganira. Ntibishoboka. Bwana Yesu asifiwe. Urukundo ruza rutuma umuntu ubwenge buva kwiwakati bukava ku murongo. Kiriya muri Kenya ari umusore, kandi ari umusore mukuru, umusore w'ikije yakabisa nyuma washiritse w'umunyakenya. Noneho nakaza nyine mubona gusa mu muhanda nja kumva ngo yarapfuye. Noneho gatwara dutambuka gatunabaza uyu muntu yishwe kubera bazagenda bacangisha mu mihanda, uwuciye wese ukambwira ngo cangiye. Noneho turabaza uyu muntu yishwe ni
ngo yanwe isuma kubera ngo umukobwa yamaze urumva nuba ngo urukundo tirugira ubwoba ba Petero bari ko bavuga bacura kubera gusa urukundo bakunze Imana. Urukundo ni ikintu gikomeye niyo mpano ikomeye, niyo mpano izoguma no mu bwana tuzorinda dutaha mu ijuru. Urukundo gusa ariko tubwira niba tuzobazanya amakuru tukavuga ngo ese wowe byari bimeze gute ngo zari bimeze gute wewe bino Paulo wewe ni gute wabwirije gute izi mbaraga zikuye wamubaza n'urukundo uzoba wuzuye. Bwana Yesu asifiwe. Mu mpano zikomeye tugomba kuza dupfukamira tugasaba Imana ni urukundo. Impamvu twanga, impamvu tubwirana amakimbirane, impamvu wanga mugenzi wawe tuganira gutya nahura n'ubundi tukakugana kurya simba gukunze tukaganira nageriya kavuga urukundo urukundo zuri ducikana ubonize Yesu. Izo zose tubishobozwa n'ubu tugira umutima wari muri Kristo kugira ngo ubwo bushire ubwo bukanguke